Evo kako to izgleda kada Bosanci organizuju street food market u Sarajevu. Traje sve do 6. jula, a moja prva stanica za danas je fabrika Gastropub. Ovdje isprobavam hot dog cheesy premium, gde preko juneće kobasice stave New York sos, kremu od cvekle, jalapeno, hrskavi, kao i karamelizovani luk i još neke dodatke. Ovo je savršeno da se pojede s nogu i idealno se uklapa u ovakav tip festivala. Selimo se do kantine gde prave, kako oni kažu, hranu za dušu. Ovdje sam probao easy Philly cheesesteak sandvič koji je kao i prethodno jelo nafilovan do bola. Ovdje vidite kako se lepo spojio sir sa mesom i mislim da čak ni Ameri ne bi imali šta da zamere. Zatim prelazimo na štand Fishholic gde nam dva mlada momka pripremaju nešto što je letnje, lagano i egzotično. Jeste burger, ali ovdje ne ide juneće meso, već marinirani sveži gambori koji su mi legli kao kec na 10. Sviđa mi se raznolikost hrane na ovom festivalu, a sada idemo do štanda Mr. Baget da isprobavamo jedan monstruozan sandvič. Zove se Chop Chop, znači cepkana junetina koja se nekoliko puta okupa u sopstvenim sokovima, a preko nje se tope čedar i dimljeni sir. Ovdje se dodaju još slatko-kiseli krastavac, kao i luk, spicy mayo, pavlaka i avokado krema za jednu eksploziju ukusa u ustima. Ako ste mislili da ću pojesti samo burger sa gamborima, onda ste se prevarili jer sada idemo kod Papija. Sa njegovim burgerima sam dobro upoznat, ali danas isprobavam nešto novo, a to je Papi Caliente burger. Ovdje stave guacamole sos, jalapeno, kao i tortilla chips i ovo je jedna vrlo zanimljiva ljutkasta kombinacija. A šta kaže ekipa iz Pasta Leba? Pa kažu da moramo da probamo njihov mac and cheese. Ovdje koriste dve vrste sira, a to su cheddar i mozzarella, a ovo se, kao što vidite, topi i razvlači samo tako. Nastavljamo dalje sa isprobavanjem, a na red je došao Frankie's Pizza, gde se pravi nešto malo drugačije. Oni u ponudi imaju naravno i klasične pice, ali sam se ja odlučio za ovu specijal varijantu gde je glavni sastojak birija meso. Svežinu mu daje pico de gallo, osjećaju se meksičke note, a vi ako volite da eksperimentišete, onda je ovo prava stvar. U goste me je pozvala i kuća vilenjaka, gde me je brat pitao da li hoću da probam burger preko kog stavi brie sir i malo ga pecne brenerom, a onda je izvadio legitiman bacač plamena. Burger se zove Truffle King, a ja sam preko brie sira umesto džema od luka dodao slatkasti džem od paradajza. Svaki štanc se razlikuje, pa tako i ovaj, sombrero. Ovdje se štancuju meksički specijaliteti, a ja sam se odlučio za hrskave juneće takose. Pikantno, osvežavajuće, 3 komada u porciji, a došlo je vreme i za nešto slatko. Fabrika Sweet Corner nudi male slatke zalogaje u vidu ovih lepih krofnica koje su sveže i prave se na licu mesta. Tu je i Puffy Lil Pancakes koji pravi mini pufnaste palačinke, a ovo sam imao prilike da probam i u Beogradu, tako da ovdje nema greške. Mikava nudi dezert za kojim je ceo svet odlepio, a to su jagode u kombinaciji sa topljenom čokoladom, pistaćima i kadaifom. Sarajevo Street Food Market pored ovoga ima i ozbiljan muzički program, a vi ako ste u prilici, apsolutno ih vredi posetiti.